2000 urtean Danimarkan jaiotako ekimena da eta mundu mailan liburutegitan egiten den jarduera. Urriaren 30ean Iurretan ospatuko da Biblioteken Nazioarteko egunaren baitan. Aurten, Lehengo Giza Bibliotekaren edizioa ospatuko dugu eta bibliotekak sorleku ezberdineko hainbat herritar gonbidatuko ditu entzule talde txiki bati beraien bizipenak kontatzera, 15 minututako elkarrizketa pertsonalen bidez. Ideia, guztiok ditugula kontatzeko eta entzuteko moduko bizipenak da. Elkarrizketa irekiak izanez, gure komunitatean onarpen, tolerantzia eta gizarte kohesio handiagoa lortzeko. Ikuspegi berritzailea da eta topikoei eta aurreritziei aurka egiten saiatzen da, lagun arteko elkarrizketaren bidez. La Biblioteca Humana es una iniciativa nacida en Dinamarca en el año 2000, que se desarrolla en las bibliotecas a nivel mundial y se llevará a cabo en Iurreta el 30 de octubre, en el marco del Día Internacional de las Bibliotecas. Este año vamos a celebrar la primera edición de la Biblioteca Humana y para ello invitaremos a iurretarras de diferente procedencia a contar sus vivencias a un pequeño grupo de oyentes mediante entrevistas de 15 minutos. Todas las personas tenemos vivencias que se pueden contar y escuchar, fomentando el diálogo, la tolerancia, el aprendizaje y el entendimiento entre personas procedentes de otros estilos de vida y culturas. El 30 de octubre, a las 6, la cita será en la Biblioteca Pública de Iurreta. No pierdas la oportunidad de disfrutar de esta nueva experiencia. Meli vino de Zamora con la intención de ayudar a la familia y no llevó bien el cambio. Estuvo a punto de volver a su tierra natal, pero conoció a su novio y ahora cuenta y lee historias en los clubs de lectura locales. Para Piedad, la integración fue muy dura. Añoraba aquí el tiempo y el humor de su tierra natal. Hoy día vive feliz en Iurreta con su familia y con los amigos de la Asociación de Mayores. Ribadelago quedó hundida bajo el agua en 1959, cuando la presa se desbordó. Por eso muchas familias de allí tuvieron que emigrar. La familia de Paco ya estaba en Iurreta, pero perdieron a numerosos familiares en el accidente. La memoria no se hunde. Cuando Luciano llegó de niño, encontró un ambiente sombrío y triste, conflicto, tensiones, aversiones. Con el tiempo se naturalizó y ha visto cómo se aclaraba el estilo de vida. No olvida sus raíces. Ukrainian jaioa eta Kirgistanen hasia, ekialdeko gerra girotik ihes egin zuen duela urte gutxi. Euskaldunek gure kultura mantentzeko egiten ditugun saiakerak mairesten du, eta dantzari dantza ikasteko amesten du. Hara eta ona dabil Elena, ekialdeko haizea bezala. Ilunabar batez, lagunekin jolasten ari zela, aitak Europara etortzea animatu zuen. Gaztea izanagatik, ausardia ikaragarria erakutsi zuen Sarak, Maroko atzean utzi eta kontinentez aldatuz. Ez dio jolasteari utzi. Senideak milaka kilometrotara dituela, laster bizitan joateko esperantza du bertak. 2005ean atera zen La Pazetik, behar izan ekonomikoak bultzatuta, probatzera etorri zen eta azkenean bizimodu bat eratu du bertan. Senegalen gobernuz kanpoko erakunde bateko idazkari lanetan zebilen Zimbabwe. Gobernu akordio bati esker etorri zen, baina laster konturatu zen ez zela kontatu zioten bezain errazen. Hemen ere idazkari dabilen bolo elkartu. Errumaniako egoera ekonomikoan ez zuen aurrera bide errazik ikusten Nikoletak. Baliabide hobeak topatu ditu. Eta emakumeen jabekuntzan alde nabarmena ikusi du. Herrian dinduen hortuan, etorkizun hobe baterako hasiak egiten ditu familiarekin baten. Afrika du zainetan, bihotzean eta buruan. Mendebaldeko eskuartzearen eraginez, egoera latzean den herrialde utzi zuen duela 30 urte. Maliarrak batu eta laguntzeko Fasoden elkartean dihardu zilik. Eta gaur egun herriko ekintzetan parte hartzaile aktiboa da.